आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहानबद मरुओइबा पाव मणिपुर कोविड-19 की पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग 1,930 सूरे हौजिक एक्टिव केस 705 लेरी बेनिफिशियरी 1,32,300 कोविड-19 की टीका कापख्रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थागी ओइना संदोकपा पुकनिंगी वा मन की बात थौरंगी 63 सुबा तंककता ngasi लेबाक असिगी मियामदा वा nganggani amasung Assam Meghalaya amasung Nagaland da COVID-19 की अनोबा केस तपना हेंगलकली लेबाक असिदा COVID-19 की लाइचत अमुकहना संदोरकलिबा सिगी यंगलगा चेक्सिन बवाटपगी थोंग सिंगतोकपिनबा हाइजरी तंगाई फदबा चेक्सिन थौरांग जिंगाकना चटपगा लोइनाना चाइहिनि फुमांगागी मथक्ता लेबा मियोय खुदिमक सुकसोय सोइदना वैक्सीन कापथोकपियो युमदगी हेक चाथोकपदा फेस मास्क उपियो मी अमगा की मरकता फुट 6 लापना लेबियो माइ मिट अमदी खुद सातोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थंबियो हौजिक मपुंग ओइबा पाव मणिपुर दा हौखिबा पुंग 20 दा कोविड के अनोपा केस 130 थेंगखी मियोय अनि सिखी राज्य की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम न थोपा जेरोल अमदा हाई हौखिबा पुंग 20 दा नौना पॉजिटिव ओइकिफेसिंग अदुगी मनुंगदा इम्फाल वेस्ट दगी 50 इम्फाल ईस्ट दगी 12 कक्चिंग दगी 30 यावरी इम्फाल वेस्ट अमसुंग इम्फाल ईस्ट दगी कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय अममम सिखी इम्फाल एयरपोर्ट दा ngarang पैसेंजर 19 टेस्ट तौबदा मियोय अनि पॉजिटिव ओइबा थेंगखी हौजिक राज्य असिदा अपुनबा पॉजिटिव केस 1,930 सूरे हाइरिबा मतम असिगी मनुंगदा कोविड के अनाबा 19 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबगा लोइनाना नाबा फकिबा मिगी मसिंग 19,930 सूरे नाबा फरकपगी चांग चादा 33.3 सिनोनी हौजिक एक्टिव केस 705 लेरी ngarang phawbada राज्य असिगी बेनिफिशियरी 1,32,300 कोविड-19 की टीका कापख्रे मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंहना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा ngarang नॉर्दर्न माराम वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की 19 सुबह जेनरल कॉन्फ्रेंस कम मंकांग फेस्टिवल 2022 हौदोखरे थौरमदुदा वा ngangbada मुख्यमंत्रीना हाई मंकांग फेस्टिवल असि चाहि खुदिंगी माराम नुपी सिंहना पांगथोकबा येनिंग था कुमैनी COVID-19 लाइचन अमरम ओइदुना फेस्टिवल असि हगथेंगनाना यावबा ngamdabada नुंगाइतबा फोंदोकलादुना मुख्यमंत्रीना हाई COVID-19 लाइचत हंथारबा मतुंगदा माराम खुलदा चतुना खुंजासिंग अमसुंग नुपीसिंगा वारी सानगनी महांगना हाई कुमै असि महौसादी माराम खुलेन विलेज दा पांगथोकपनी अदुमोइनमक हौखिबा चाहि खरा असिदा कुमै असि योखनबा पांदमदा तोंगान खुलसिंगदा पांगथोकले लेबाक के अतई मफम सिंगा लोइनाना मणिपुर दा सोंगसी भगवान महावीर की मपो कुमोन महावीर जयंती की थौरम पांगथोकली थौरम असिगा मरी लेनाना राज्यपाल डॉक्टर नाजमा हेप्तुल्ला अमसुंग मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंहना मणिपुर की मियाम मरुओइना जैन धर्म चटपसिंगदा यापे पाउजेल पीरी महाकी पाउजेलदा राज्यपालना हाई नुमित असिना लाकवदा भगवान महावीरना ताकबिरंबा लंबी अदुदा चटपगा लोइनाना नुंसी चानाना अमसुंग मचिन मनाव ओइना लेमिन्नबा आइबा महाकी पाउताक अदु इल्लेसी मुख्यमंत्री एन बिरेना महाकी पाउजेलदा हाई भगवान महावीरना अहिंसाना ख्वाइदगी मरुओबा धर्मनी हाइबदु उटपिरंबगा लोइनाना पुकनिंगी शांति अमसुंग अरान खुबम फंगनबगी लंबी मंगासु ताकबिरमी महांगना ताकबिरंबा मचिन मनाव ओइबा मसुंग नुंसी चानबगी लंबी बुनिंगसिंगबगा लोइनाना मदुंगांगना चल असि हाइनसु मुख्यमंत्रीना महाकी पाउजेलदा हाइरी कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री टी.एस. सैतब्रत सिंह अमसुंग लोकसभा एमपी डॉक्टर आर.के. रंजनसु मियामदा महावीर जयंती की याइफ पाउजेल पिरकली कुमसी चाही की ओइनादी कोविड-19 की लाइचत असिना मरम ओइदुना महावीर जयंती की थौरम असि महौसागु मियाम पुंदुना पांगथोकलरोय युमदा ओइना पांगथोकनारगनी हाइना जैन विकास मंडल इम्फाल की चेरोल अमना हाइरी रिम्स की माहिरोय सनातन अथोकपम मिसिगी मतंगदा मरी लेनबो अथॉरिटीना अथुबा मतमदा अचुंबा वायल फंगहनबा इरमदन कनबा अपुनबा लुपना दाबी तौरी मिसी असिगी लंगला लंगजिन पुथोकनबो होनबदा जस्टिस फॉर सनातन अथोकपम जंगसिलकबा खोंजंगसिंगदा लुप असिना सौगतकनी हाइरी
Pradhanmantri Narendra Modi ne ngasi ayuk pung 12 da laibak asigi miyam amasung mapan laibakta leiriba miyamda mahaki pukninggi wa phungdokani masi Pradhanmantri gi thagi oina sandokpa Man Ki Baat ki 63 suba episode ni thauram asi Akashbani Imphal na su Kangla amasung Sangai channel animakta sandoktuna tahangani Pradhanmantri na wangangba hekloibaga masigi Manipuri wa sandokani Manipuri Wahengbam asing azin midang pung nipanda so amuk ana sandokani Akashbani Churachandpur LRS da so sandokani dialect sing mar paite kabui thadau mau amasung tangkhul londana mathangi numita sandokani tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini Meghalaya da ngarang nauna COVID-19 gi ke sama yang kahimanga thengna khi mioi amalai khide raija gi haksel bibhag ki pauna hai raija adu da hojik active case li singama chani ni phumari chure aduga mioi chama yang khanipan lai khidre ngarang mioi chamani phunipan naba paduna discharge tawki masi tharaga hojik phawbada naba phaba apunba masing lising tara mari chawhumar phumari chure hojik phawbada raija adu da beneficiary lakh ani lising mapan supna tarani thoi COVID-19 gi tika kapkhre Nagaland ngarang mioi chama tara mari COVID-19 positive obe thengnakhi masi taraga hojik active case ki masing sangai khaimanga chure apunba positive case lising tara hundoi supna ahungi manungda mioi lising tara ni thoi chama tara tare naba paduna discharge tawkhre Assam dangarang apunba sample lising humphuma manchumna marphudra mari test tawbagi manungda mioi lising ani chani kuntra taru COVID-19 positive obe thengnakhi positive obe sing adugi manungda Kamrup metro dagi chani pantara manga yauri ngarang mioi tara mari laichat asidagi laikhidre Marak asida raja adu da beneficiary lakh kun lising ahum chama marphutaret COVID-19 tika thakre ngarang khakda da mioi lising ni phunipan chumna kuntra ni thoi tika thaki Raijagi Haksel Mantri Himanta Biswa Sarmana Hai Alhamda Oxygen Plant Nipan Lingle Plant Amamamna Nongmada Oxygen Metric Ton Manga Dasmik Ani Manga Putupangamgani Hai Riba Oxygen Plant Ashi PM Kiargi Sentang Makada Paikat Bani Imphal Danga Sipungba Pause Singi Maru Oiba Pau Singi Dama Hojik Wahengbam Rajesh Lady Rajesh Tagasari Nayani Imphal ngasi fongo pause sing the phone riba maruba pause di Manipur da sahi asigi oina khwaidigi yamna mioi chama contract COVID-19 positive abe thengnaki mioi ani laikidre active case satret hele Bharat da COVID-19 gi anova case no moda lakh ahum hena thengnaki active case lakh kunmanga hele haiba pauna huye lanpau People's Chronicle Sangai Express English Morning Bell pauna fongi ahan be headline tori pawasi sana lebak amasung Sangai Express Manipuri dana banner headline tawduna phongli pawasi ireibakina ani sub headline tori Manipur medical oxygen matik chana lei haiba Mukhyamantri gi wafam amasung miyamna SOP ngangna sarkadabni haiba pauna Naharu gi Chowdang Isel Express Manipur Mail Imphal Free Press amasung irebakta ahan be headline tori Covaxin vaccine dose amada state government lupa chatruk private na lupa lising ama chani da phangalagani haiba pauna Naharu gi Chowdang gi ani sub headline tori Mukhyamantri Nongthomam Birena Mangkang Festival hogdokibagi pauna Manipur Mail gi ani sub headline tori COVID matamda patsing da khunda saliba mioising taktholakani habigi mi pai pokle haiba pauna Imphal Free Press ki ani suba headline tori puthorang naba truck laitabadagi urea bag sing railway platform da paiduna leire haiba pauma Isel Express da phongli Kamjong da fire brigade laitaba masak matung watpa Manipur Fire Service ki mi watpadagi khudongcha da kaya mayok na hale haiba pauma Imphal Free Press ki anchor kalam da phongli KYKL की कुंतरे सुबह मपो कुमन लाखपदा चेयरमैन पाउजे पिरकली हैबा पाउना पाउसे अयामबगी एंकर कलम द फोंगली बोर्ड की क्लास 10 एग्जाम कैंसल तौनब तक्सिलगली मिनिस्टर न थाजब पिरकपदगी PRI की खोंजंग हंदोक्रे हैबा पाउसी संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी द फोंगली साना थकनब पोलम तरा तेकी ममन लेप्तुना लाउथोक्रे दुकान ममांग द थेलगा थमनब खंगनख्रे अलूदी दुकान दि योनब ममलदगी हेंगतना लेप्सिलगले हैबा पाउमा हुयेलन पाउ द फोंगली नयनी Thagachari Rajesh Loisilakpata COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask supa phutaruk lapnana leiba khujhamadi maimitaru tanana thamba haiba achamba thong ahum singakna chatpinaba amuk anna ningsingjari aroibada maruiba pau amu anna Manipur da COVID-19 ki positive oiba punba masing lising kuntra chani marphmathoi shure hojik active case chatet manga leiri beneficiary laktara ni thoi lising ahum chatet kun COVID-19 ki tika kapkhre
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थागी ओइना संदोकपा पुकनिंगी वा मन की बात थौरमगी 63 सुबा तांकक्ता ngasi लेबाक असिगी मियामदा वा nganggani amasung Assam Meghalaya amasung Nagaland da COVID-19 gi anoba case tapna tamna hengalakli paului jere